Heri na amani juu hanyu nsi watukufu mnuge matangazo ya ORTC. Ensa hankavu ihisa ireme mijini mabavu mbali na bali. Waunda doza la maji wanduwa rumio ngizo taabu haruma bandu za miji. Ye Fondation Soprano istakabadhisha imadhamana au wizara hesuha nile chama la Rotary Club la Moroni malalao ya ujihifadhi na mtangayo wa hawade wa corona. Na zinu mengoni mazima damshinzi za imese taarifa habari ya hatu ya makatiano. Ni jumbe bali na bali kizo jumobita na iho jumbe la raisi Beti Salam ili utekeleza usoni mwe raisi wa jamhuri mhono wa mwaha ni mfumne inu zenye jumbe zikazi pange hahema wakala na wanashama wa serikali ya shabahashino warenga umrongo waonese zusiwana wanesia samshinzi atilanziani ni mhu wa daula yaalikia nao ni maendeleo usoni ya henti Hamidasha Tamadini mapicha ya Salimu Zarkashi. Wala hiki wawajau elejio la hemfundaru inu wanuanzishi jimla maliwali madhamana wa hunono nane mamudiri jimla wa hizi idara mbali na mbali madhumuni ya homo na nuunu ngonjia wa harumo ukade ubushiriana muhamwema heshwa bahashinu mwanzishi jimla wa hii wizara ikushu lihaniha ni misafara haringi umrongo nae hamakinisha imhuwahe daula juu ya homdungano wa hao nae khutba hai rais wa hii daula hamana na ikaondora zambabala ikaujibu mahutajio ya hoa Komoro nti pia hususan na kaurongoza sisi wandu ikaonga sinedhomana ya he administration ya Komoro ili haushinda ritekeleze haundo zila dhamana ikaondora nikiwa warumai administration haini mdikaonge haruma dhomana ya namna hiyo yajibu mahutajio ya hoa wandu nti pia rekande population rekanda wala wandu matajiri walobo nje wajua warisaidie Gelazimu hani za fallo tipia iliri wasahilishe. Raisi wa daula Azali Asumani banda urenga umrongo habirilia madazinji mfano domva husuyanao nezetambu ziremao emaraia harumale suala la hemi jarada nae hapare madhamana wa shulihani hao numvaunu wafanyu sahilifu kabatse un investisseur un operateur ujojabanu yashinda afanye hazi ekaleo wan mahakama nele jeshi wabangabo amani kujujwa uroha kujujwa ulala bonze kangabo joto chekeno anzaje biro ya tahemba kartasi hambaye ndauje kujoka wanje sonendiza hata jojo aeroport hobeliwo mkubanga zote mbahini yanjo garini atumbahin ya sebotsi atumbahin yanjo biro atumbahin ya libemba ndo ikartasi kabati mbujo jabanu ngamambio kabati nongozi tofanyiha ekale wa administration ngamjafanya ze taratibu za ukaze nongo hizo zifanyihe haraka zifanyihe ndo hususan ti haraka akarika bana haraka nando shazifanyihe ndo ingazifanya hondoje ndo kama ka abantu bintu nganje no mahala fulani ngomambio yende shabara kabati no ndibala boshele yenda ekaude hiyo ndio jokiri hawino amjeshlani fanya mimi yino ne mwana maule wabodo ifanya ni mlekezo wandu andoendelee wanachama wa serikali no wa idara ya hazi hojumela uraisi doala hiki wa wajau yafumne inu ili ubushuri ya raisi wa daula muhamwema harumai hutuba ya hahe Azali Asumani haonesa umuhimu ya nikao ya serikali ya hahe harima umtiyonziani ya zanzma za maendeleo za hensi cabinet ni de laboratoire alazimu mdo fikiri kamfikiri abongari nkao e gouvernement wende wafanye ke gouvernement wafanyao yaboma honorable ngwa controleo ize gouvernement wafanya amke bazima kama mwanao e matsanu yanu ngabo kuna titi mahuna matiti baseka urenge e mahuma yidi kuzejushida kusemba hindu shawarenga eshasha ihune shetiti hujusemba hindu ngabo komdujo shinda jikaye mbati mhadaye ngasina konti ya urande ngelavimureleze ari arjojeleza hofungwa miezi Mungu hale hiyo kama benze ngajana jelezendo shabula matena rejeleza harumwa komori warinkeva bana yin rais wa hili baraza la mawakala Mustadran Abdu hashukuria haisimu ya hemi konti ya serikali ya juhudi ya hemu wa daula hakikisha yauka wajuzidi mdungano hawazima ili ugabili ya mihima ya hensi mwambe na nyama mala sumurikesho shimoja arankuraje yekipiatu
mabda hallo president ko ba mo jana uyo rumdundo nyuma ben mo mera mahalli yos tongo soko manili zalawana lazima rihimidie mana la ma victorieux mana wasiringana ja harmai kan babo waye hujahe bani kabasi kafanya hii murke moja rike harma aman rike harma salama rike harma benzana riunde nti ya tuna harma swazonti pia hamwiso imhuwahe daula haisheleziza yauka enzi inutimanya huli haini ya njia ujoroha ili ubulia mwananya eze dhamana abonge haini dhamana kairi ya rengeze abo ya kanti. Baraza la mawaziri mahsus uliendelea lejio le mfumnaini wa jumbe la rais Beti Salam uson mwongozi wa rais wa jamhuri Azali Asumani madhumuni ndo fanya mjimliso wa namna emachancho atilanziane tarehe 22 ya Desemba waswili tarehe 15 mwejai hali ya bira yani machancho ikao ya kautaha wandu waswili daraja mafungu 15 harumajana yaho wandu wachancha hawana ne covid-19 ezatanabahilo majumba ya mazihiro 6 haruma mabavu mararo ya hedesi walangazija kwa jakamilisha shesabu shinu nzuani waja ubaundi za mabavu shesabu kashijatimu wao cheo wakazi wa helesi wala mwali do wakamilisha mafungu 15 harumajana yaho wachancha hata yashiliza amma haujimla ulawana ne mkalimani wa serikali umedimsaidie emachancho ya biri haruma hawa ya amani na usalama narmushilie haruma maelezo zaidi. Machancho ya biri haruma hawa ya amani mahala pia leo haruma mjumliso ivenu haukaya miva ya unono mirandaro haruma ya jimla hensi do watu waswili haruma ya objektifikao wanru wakahuitaha waitahao ya miva ya unono ya hunungazija vajini est na washilidimani na amahame mbwanku ihondo watu shinda wa waswili haruma ze objektifika ondo za hansiwa ani ze do Amerika za hansiwa haruma machancho yanu rendo angalia ya boba baki washashi kabisa haruma bandi ya he miva ya unono ino nzuani hukamali wo sawa waswili haruma objectif kabisa tofauti tokayonti nzuani yabo iyo deze district sanitaire miva ya unono ya Sima ya Tsembehu ne ya Pomoni de ya tu waswili izo kao ngizo haruma mtola na ngajoti lwanziani dokaya vanu na muda mshashinga wajoto la bandi zantihu ho wanduka kwa jajitimizi kwa jawasu haruma zile kaudo rawafikiana rangoma ndo akatraka na se ye kampanye yenu washinde wende haraka wajitekeleze wafanye zinongozi zivire he namna lazima zivire sindizo walarkar zamba ngarzireje hiyo ngabo taratibu zote lanziani no watsikebandi ya hatu arishe maisha hatu sonspia kai saibenuha ukaya harmazen si huzjo tolabo wandu wajiratrape ngabo kuruza ratrapaje wanazoni ngwajwa hizo wandu kwa jashida wajiratrape abo ngarjwa katsena abajo pale hani habo ndo kawa ngwajwa ngamezuri za mezuri hizo rikar zamba wakati baada ya rais wa daula ya jitekeleza harmale baraza la mawakala ya hamba hizo ya kahamba ya sinyane dekre rizama ndo kaya ngabo mezuri nziro jodunga abo hoka umahaleka o wandu kwa jachancha warendi hauka onde sababu ya urudi warejeze harmonwa de uno harmonsi kamili hata ila ukawa baya wa konfinewa ani wabaliliwa harma mikonse hao yonongwe kaonge jojo enjenziani sha izorombao Mungu ndoka haruma zensunda harumbese joka utolo harma muda mshashibana rudi wandu wa jiratrape wandu wa jiratrape harma mabavu yayo alafu ngesa yondo adoendelea ne machancho kikawaida batinatabu itoka yote hamuna hombulwa waheze mashughuli mbali na mbali ya tarehe 2 ya Janvier mwezi 2022 watasabara wa urtese wa birli ya harmom joezi moroni ili uhondana na zira aiza hemaraia jumumbulwa wa hemikonti kawaida harumaenti izo watanabayo wakazi ngwajihisiyo na furaha haustehizi hadhari za ujihifadhi ne corona na dunge zira aiza hao.
ya mfumne inu harmali dahola oko farma ya Fondation Soprano istakabadhisha usoni mwa madhamana wa wizara hesuya nile chama la Rotary Club zana za wana na COVID-19 ne zana zinu za ukusudiwa uwandu wa nchida nchashi ili wake wa ushinda wadore ngazi hadhari zonti haujihifadhi ne corona. Ali ya Ayub Abdalla ni mapicha ya Ibrahim Mkababo. Omwiso wa homwa hawavira utongo le chama la Soprano wareje ihunu Komor ili wajiwachie mvu izo wafanyao wakazi ili wana no wade wa coronavirus. Hasibabu ya zinu ele shamale neno ostakabadhisha ya wizara ya hounono nele chama la Rotary Club malalao ya usaidia yembwana. Le shamali saidia wajau ze lapitali ya wani na domoni nzuani zombo za lapitali shawajau na zana za msomo wasaidia yelikoli ya sima. Haina mwaha ngartingove ha 2, 3, 4 voire 5 conteneurs rijiri saidie ngazija, rijiri saidie wanzuani, rijiri saidie wamwali. Kartu saza ngaranzuri rijiri saidie ngazija kami no wanzuani wamwali. Leo mahaunu rijari beha 2 conteneurs. Voilà, ribe ha gel ihunu ngazija, ribe ha matériel médical ihun zuani. Ijoka henza yende arme la pitali ya wani ne la pitali ya domoni ala furive hatsena matériel scolaire halmwa omji wa sima ya nzuani ranzoro nese entia hatu ukaya garsioni gonimo wajue ukaya vala e Fondation Soprano wa unigonimo wa jum saidiani e kala pitali e kalikoli Jeliza uhosa ye mihono zahisa bulwa kiasi ya zikao ziwijana naya ngazijohanyisiwa zelapitali zangazija. Holawana ne wakala wahe waziri wa honono yanz mangio ya ushukuria. Comme représenter Madame la ministre de la Santé, harma ye remizinu vokao ye Fondation Soprano wende na utakabadhi ya ministère ya he unono tikavtsaha hadzina la Madame la ministre de la Santé Madame Lubia Kutia Tumani ni veshe marhaba ya Fondation Soprano parce que unutimano nangarjoka unutimano miso waviri ndrongo zinjivaru vokawe Fondation Soprano wende na uzifanya karna finir fanye bilan benge ngasi fendane shaye bilan ngarjo hifanya harma ceremony kuu vokawe ngarjo jarambe zijitahidi vokawe Fondation Soprano ngaendao na vizifanyilia ya Ministère de la Santé. Upande wa hele chama la Rotary Club lisaidiwa kiasi ya ziwi 20 za jeli za hosami hono zijowanyisiwa wandu watojishinda harimwaze commune. Ngoi fursa inu ribushurie mwa wakhes wa Komor leo tido handani ikao Rotary Club ngio associé pamoja na Fondation Soprano jana waka ceremony kuu raifanya hono ritage ikao remete ze sièges za handicapés inu ndongonku waonese ukaya wo wana wa Komor na quelque soit vanu walio shangwa fikiri wa Komor nganzo bake mwishiliano mwema la Sine Fondation izabili bake aminif welewa haukaya nkado zinji bujwa uja misaada ivesho wandu kadha ketwe waswili wala wandu ikao dia lazima iwaswi haila jitihadi ya he Fondation Soprano omtayarisho hatu dokaro nesela disponibilite ya hatu doshelizi za ukaya le shama la Soprano ngalisaidia mabavu menji harumwa ye dunia faida ya watojishinda owatania wa hao ngenjia haku harumwa ye miva ya maendeleo usoni wahezisiwa za Komor. Mabiria wa Emily Maria Galanta wa elesi walanzuani wakao yenshimaore wakaharwa vumzi honzuani tabudu waziparise makatia bidi warejei ho makazini. Baadhi ya hao ngwaenshio hule no mjiwaezi nao wajuse maji holiho do ziro wa hunda emakatia bidi wapashie huenda maore. Dinar za Yusuf ne miapicha ya Mikdash Rijal. Uvumuzi wa wawala wa harmeshisiwa shamaore uisa. Wawakajitekeleza harmeshisiwa shanzuani hujovumulia wakati upara wa wavuregia makazini hao. Hasibabu ya wadi wa corona,
zanzima za rengwa za hungilia na harmwe zisiwa uzo za nziro haivwekao ya wajibu ya hufanya utundi inihiriwao test ile ujiluhana amba una uwade au kusina. Wengine mwao wakajitekeleza harma shirika la Maria Galanta, shirika likao deulo weke delfanyao hazi baina ya Maore na Nzwani. Kesi nyanguju la mabiria hukubaliwa yao amba wapashie haivo ikao ndrongo zojwa hubuza lera deuyoyo wakati ikao amba itest waifanya ila wa amba unalbungu. Rifanya vojana jara kukonfirme biatu amba lazima rufashie vojana yo le 3 Rijar narfanya i test bamba wala mtsanga rirege ava urja mbara kojo pashia Rijar bakirja parme valiste yafanywa à la main ika konjwa rouge listio dikur java vorjar para mbane wanro siriwa aro de wantu zi test zala waho zahisha Rijar paramba wasirler mo list normal ya kalazmar lawe karairiwa Rijar bakota wantu wairiwa koiriwa Rijar tisamba wazabaki jeje ambanye kama iriwa vona mwendeza nyebeba vo listi iko mvavo. Wengine mwao wasona ambashini shtriko maana islazima ni mtu achitekeleze harma jumba la zihiro la bamba wa mtsanga wafanye test ivo ujitekeleze mtsamdu uje ulinde tena atesa ya 10 za alfajiriju ivo uje utumaini hupashia. Rijar akoje confirme bien huna bari jua babani wasikara pashia na sakara lazima ndipashe le 3 ça c'est le 4 rarement position tini Rijar amla lazima njor lawe rishongera magali molosho rimbeste specializa tuzodi alazmani umezi kuna tongo aranjar mo listio babo yede amufta sar yazu kama de razenshi uko kujana tafareleo. Wengine mwa mabiria wadungawe markabuini wao ulawamba limo muji wa yezi ujipara wajibu wa viti ukukamwe harmwe bandari banda ya vavu kawasina na utumitifu wa huka amba watolishwa wadunge imarkabu. Asababu mpandro he thamani ya hesima emakili yao hele shirika la Farge kwa harmobda yijumwe namna ebe iliyo upande wa huza wesima ngone sawi yauka ebe yiwa kaza ngiyo haki huliho ndi namna wahulizi wawe ezana za panga yesima. Ustad Mibdin Ben Ahmed hende na utasi habari. Sisi wandu kausuri sima la Farge société rere wa barua par WhatsApp ukaya ze prix à partir ya le 1er janvier ngai wasulio 79000 rijuha uskwa jana rifanya monanotso kama laada yani monano wa dharura rihonda na banu jana rihadisi simedhamana hizo entreprise rikubaliana ukaya ngara hantiyo commission kwa commission hiyo ngeli arifikirie eshawiri shautongeza hata wa Komori wahunde esima wairumia haurahisi na nafasi ijoka za haraka baada hapo ngaba entreprise ndaru ne rakubali ngaba NPC ngaba SNPMT ngaba Safari ngaba Sehil Sarl za entreprise ne zikubali sisi ma commerce renga wesima la Farge warefanya commission hiyo watundeza habari zinu atarihunde shawiri joka la haraka baada hapo uskwalelo baada yabo skwaja na huo rifanya monano wa dharura apre ya hela nswiri rikubaliana masharti ikao ngari ya tionzani hata le shawiri dijoko buha ya mwando rifanya are immediate c'est-à-dire ngari ziao zihazi za hatu za urengesi la Farge rangodo skwa jana hata jusqu'à le 10 de defumdaru jajana rilimbiye ruone rwanzishe kurerwa beshe ekangwa jori para haruma mahadisi ya huenda raelewane ili hunde shawiri lijoka la haraka no muhimu izihazi zendele. Comme vous le savez, le prix des matières premières a fortement augmenté depuis l'année 2021. Hamadi namna mziju wao imakati ya mwisho yanu zeben ya heze zanar kurumia hufanya esima
ziheya haku kabisa isababisha bei ya hesima ibadili holiho de maharakaniyo umuhazizi na shira mweja rikaru matabu kabisa ama rishindi rifanya namna ukana imaraia nana walaika odo kwa holiza hesima watsikaro matabu karitswele wa hata sababu ya hema dai kauli yafanywa ya makatiano haukata mpaka ndaba hayunu sido wanu rihuzao bei ya urahisi holiho de sima hunu Komori do ujauka zebeiza hatu zo huja henamna ikaundo wajau do zenongo zarijilia haruma ila biashara ya hatu imakati ya mwisuyanu holiho de namna zenongozi liyo haruma ulimengu isababisha kartse namna kasudokana rehensi ya bei henamna ikaundo iliyo makatiano na haruma umvaunuo rishidi fatartibu ya ukana esima ike haurahisi holiho de namna ikaundo ihuziwao ni wandwa jina hunu Komori. Et aussi à nous en exprimer auprès des autorités en leur expliquant. Kandi leo ni taarifa habari unasoka warumishi 24 wa idara na mashirika mbalimbali waondana na stishahada za mwisho wa misomo wakusudiwa uone ile jumba la biashara la Komoro yakawashia jumbe namna ya ufanya hazi harmwe mabesheo ya uhifadhi mijarada ya kiserikali. Fahamu Yusuf ni mapicha ya Ibrahim Mkababu. Yini sudo marahandani ile jumba la biashara liandilia misomo hamanda yinu vanurizambao yezamu ihele ya uwarumishi wahe mabehewa wahe mijarada mbali ilu wajaridisha maarifa juma inamna ya uhifadhi ya mijarada ya hezimbawa za hao. Wandu wa jabanu waelewa umuhimu wa formation hama dainu harmazila hazi kayao ndizo wazifanyao aukaleo ujoenda arma administration bakango tsaho papier flani tsaho hata waviresiku mbili sekundari raija ichaoneha ujoenda harma entreprise utahe facture fulani balaila ilibwa au itahe hata ketsuoneha formation inu ikau jaibalie mashawiri ya problem hamandi zozi undi hao arme administration au undi hao arma la mashirika kinafsia fikirika baroha marunda sababu ya ukaya ngabo mashirika ngabo administration ikau watsaua wardiwa je harma formation ya vilinu parce que waono kaya ngabo difference ya ufanya hazi bandia mra hasa haja hafanya formation ze haziza he chambre de commerce ndo kaya leo rido organize formation ya usaidia ya mashirika ya hatu ya usaidia administration ya hatu yende usoni warenga funvu haruma ya misomo inu washukuri ya wenyuti ya anzima inu nziani. Marhabandu kaya nibesheleye wanu chambre de commerce kaundo wenyu andalia msomo hamanda hunu nabeshele marhaba au ka uka muhimu halisi beshe wanadamu wengi wajua kana enu uladhimu vakaye documents ke tayari vake information kaunga tsahwao shakar jaka ujua namna ya uladhimu mruyaji organize ya ze hensi do uka warenge initiative surtout harma domaine inu yaho munjili yoze documents information par hanena kabula diritsahe hosoni mwandu kao wariveha haruma msomo unu umeta an application ya misomo inu ikawo ibitsi muda wa mfumo ikaya itsanganya warumishi waheze idara za serikali neza nafsia msomo unu ukaya utsanganya warumishi 20 na wararu. Vasa ya wahi taarifa habari madhamana wa ilisi sedwa mecheki ya Moroni kwa jabate mihono jumaptaha wakombowe ze ardhi za helisi ikao zimilikiwa ni wandu hanzia zito za haki. Said Magagana Ibrahim Kababo ende na utasi habari. Umjimilikisho ze ardhi za kisirikali zishi ya mpaka zinyakati za mwiso zinu mfano deze nyumba za kinafsia ziwahao buharimwe ardhi ya he eledaho la Said Mohamed Sheikh la hunondoni. Hazinu mavamana wahe elise raidhu kurubanu wati ya zinkabwambunzi hahuenda warejeze ze ardhi za hele dahula hao za rengwa hanzia zitoza haki. Waziri wa hele bundu hatua kartasi ya onisa wakaharusiwa ni conseil de ministre ya uyo de gouvernement ya ustakabadhisha zi ardhi za serikali ya wihazio ya ndiso kule niendelea uifanyishi wowo wanikiwa ya dhamana ya ukaya warenge zi ardhi za serikali sibalie barua hiyo ni zibarua hizo zibe harmazi ministeri ni vumbuliwa ba mahakama wizara ya kumsomo wanikiwe makaratasi yao hakunya bosi sima sana mambo anaendelea. Idhamana wahe lise ya Said Mohamed Sheikh ya hunuroni hashiria ya uka emadhamana wahe idara ishuliha nao neze milk za daula kwati wajini ni magendo ya fanyishi hao haruma bandhi za ardhi za kisirikali. Unudomeni wa udo wandu
abasarzamba wenu walone jukumu ya hizi tambu ziliyo haruma zi ardhi zinu wazihuzu hana mnao wakahanza wakaimo jendao ni mentera hari mentera ardhi hunu moroni ne kia serikali hata ijonongo irede sharinge forali majana maili mentera nzini mtuna kazi numuza upusi hautaha maelezo zaidi uhusu le suala linu arende iho idara ishuhuliha nao neze milki za daula arajuweze kweli za hele suala linu lakini wakayabu kwa yakubali ujitamka bahabarije emudiru wa hele laho linu kajaka halwir. Mvasa wa taarifa habari zihatuarizika uparhaniha harmo wakati walio mbadilio ya hawa zandi saubenuha bantiju na zalama ngizombenufu na ndenta nkavu iremawe mabavu mbali na mbali mfano harmo mji wa Domoni ambajini ikawa wakazi ngoyeshio tarabuza maji no bahanu warudio ya makatiano do harmo shesima shamsiri wa juma wa mji uno Mahmoud Ahmad Dada na Nasirati Irfano ndi na mtasi habari Salima Ahmad Ali harmo Ahmad zaidi Ika na subuhi za hefomu ntiyabira, wakazi waho mji wa Domoni ambajini wajitekeleza harimao msihiri wa juma ili haini mzima ya hundemba maji. Azma ikao, irengwa ne mavama na waho mji ili usaidi ya wakazi holiho dezetambu wazihonda o haina usiku hasababu ya hetambu ya maji ya sababishiwa ne ntahankavu. Haini mrajaba nutuwe maji yabongu tinio rafamia he raswa famia he kale mewa yabogabu asaya ujotia sonti pia bakatsina moto kisamru mduhazi hata sisi mashabina na mazuki watu ngware hao haukayinu pia zinu fadhila utaze fadhila iliri risadila ni sonti pia inshallah ngasina takriba mezi 6 rangu ya mvua itohunya haruma lebavula mbajini mahsus do haruma mji wa Domoni ezisimazili za mji zihanga le shawiri la parihani hado harimo msihiri wa juma holiho nguo na zisimazi tanu baishe zinu zihanti wa harima zihazi za msihiri holiho de namna zetambu zilio karna zisimaizo ngajo majiao ngajo afanyu hazi ni wanadamu na wanadamu hoanshi de maji doko ikaya uhavu utujuru kazana yabangajo ajoju harma wajibu rizie hazi noribe wandu ili waunishi yazmainu yarengwa ne mavama na waho mji iwone haji toje mahosoni mu wakazi waho mji wa Domoni hauka gazjo wasaidia haruma zihazi za hao za haina usiku rija ngarengawe maji haini ya umbiwa nguhundwemba maji ende atawaze ya fanyeze longozo dahoni Mwenyezi Mungu na wabarikisha leo voyage yararu warudi waripara mimi tunda na mabito mvukare na kanzanse moroni alafu ema islamu wonyo mjiunu warisikini asiwadziza hao no anashwa hao no wana waripara waje warisaidie ye majianu kartuto hata mbahindu dabo wajitolea wahaja wahima warireshe yao ye maji miji minji ya henti rahaka itina ye maji ya hele shirika la Soned baishe hunu baandu ya nyumbangi yonazisima amma lejua kalililiyo mahaya mwisoinu lisababisha yauka miji minjinge jihunda uhari matankavu. Kandeleo ni taarifa habari ya fundi Fauzi Dini Yusuf wa badingo ya dunia wa Tanzania baada ya kujihunda harmadzi hiro na madziho ya mrehemu yafanyishiha lejio la hemfumneinu hunmoroni harmum kabala wa naziko itanda mjini hadhir matengo jinji kabisa la pangiha hezejani buzonti fundi Fauzi Dini hakambaba wa fami na haranti mrumshe na wana na hakahatibu dhamana wa wakazi wanzuani wa nshio hunngazija Halidi Mzuringo ni komende zaidi na renshe mapicha ya Salim Ali Ratiraka. Dinamna hiyo fundi hatibu dhamana waho wanzuani walio ngazija habadingo ye dunia harma ya Jamhuri ya Tanzania ya Salat al-Mayit ifanyiha harma omsihiri wa juma wa kule hadhir matengo la jirma ya maraia na madhamana daula hazawalwa ihovuani harma shaisi wa shanzuani baada ya misomo ya dini ya Kiislamu hawashuidi hunumoroni ilubua madrasa omhashuhi na majana 28 omhazuizi ili baada msafara wa msomo wajau harma ya mamlaka ya Kiarabu ya Saudi harejiba nutiju ili unsanya owanzuani hamitwala ya umiliki mazamo na bandu banu wabuha ya fikra ya naziko
wakati lono funfazidini harendeha yende imamu wa howanzuani wakamweshi harmashe swasha komor harendeha yende msanga kiba wa howanzuani yende naibu wa howanzuani wakamweshi harmashe swasha komor funfazidini hakaya nahazi ikawa muhimu kwa haheju yomengoni Mwenyezi Mungu kawala na bulwana kumbisha imina khafi wal juu wanakisu amwali wal anfusi wa thamarati wa bashiri sabirina alladhina idha asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Waziri wa hizi habari za ubonzi na mshirikiano Tahir Dhul Kamal haonesa baada ya hudhuria homa zamoni hunu kaya Fauzuddin Yusuf hatange kabisa harmo owanzuani waliongazija rumishi ya kiasi otosha moto tali Mwenyezi Mungu avenzamba arbelia banisho rumishiane basi mengoni mwa sifa ndibwavu na izo zikawamba lode huzuni yatu tsile hukamba wayafu edo kamba rilawana na mprikao amba akurumishia umma wa Uislamu wanadamu wonsi pia akamtrikao amba ahikia ya mnya wa akoka ahambilwa akoka ahikia akoka babo wasile wo msuba watu tsile kama mwananyato afariki ande mbele za Mungu manhode banorenda persididisa ambabani leworto shindar pare mtu arumishi moretali wa yaka hurumishia harmu ngazi jenbe harmu komori yonzim fikira man lovani pia leo ruswanye sadeina mnaikao ama mruma wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabani halizana la Ustaz Fauzuddin harmu husomesa rizidi mahaba uvenzana rekevo moja rumishiana mana yode itomlisho witarehi mwanadamu alisho duniani doeshelezi za waja ukaya mrehemulwa Fauzuddin Yusuf hahanti bavuni mwahe madrasa ya Kiislamu nana msihiri hosoni mwele daholahe ya kauyanshi nae hahanti mrumshe mzima na wanamfukare. Mungu na mrehemu ya mlazebe mama kufirliye madhambi yahe. Raisi wa ligi ya mpira wa mdu daraja ya ngazija hapare madhamana wa hemazama ya mpira ya helisiwa ili huja ya waunishi namna zihazi zifanyishiao harumale jumba la ligi zipuongayo habeshele yale jumba lino likanditilo mdo tarehe 18 ya Desemba mwaka 2021 baada mhanti wa waika ushagoja zihazi Said Ali Sultan emisaada keturanti waswili ili warekebeshe le jumba lino narimshili kari hansiwa ni ma president heze club zangazija ilijeri rungemhono ligori wasaidie iliri shinderi rehabilite nyumba ya heligi kawe kai personi kafaku mana ikatwa mro alafu nyumba hiyo ikai menyi haku ezimza komuni pia zibi elikao rikao roshea enimanya shindari ekipe babo ligue yani rilekeze ekipe babo ilieze ndongozi rejei amadi kawaii mwanyasi elamina ikao hari saidia range manaodi representa wa marki pora oasis hari saidia range ngabo shirika la Vijay Import kar saidia ba range ngasi na le shirika la Mac Technology kawar saidia informatiki na video projectori ngasi na le shirika la Charlie Young ikao ngajua ekipe system ya video surveillance armaye ligaba halikao elindogo juko jirihunu nujurakiyo nujofanya njosengiledi kisha ngujoneha armaye system ya video surveillance kao ngejo ushinda meme yangalishihe à distance timpaka umdake sur place cha même à distance mujue ngo zibira pia mwidikiro bonze rumuni alafunga bo na le shirika la Shemir kamula ikao bahengu juko saidia mobilier za bureau notamment ma salle de conférence na zirne zope ikao pia zangamia za kabanu ngabo le shirika la Securicom ikao ngamli représenter donc saidia matériel ya informatique na bureautique et puis rangi en charge ze hazizahe rangi ya kufanya hunu donc fikirio de bada majeli baada zilazi jiri renge namna ukaya vakema gardien arumaye ligue bishwaze nchi dangizo hauchashi shabanu shiko ujana ndongo karkarunde bahati ranzindo mwando vadoka magardie banu besi ajokawa yashemeza umwamala wakahunu kujajo angamia pia ngiabo rirenge like ukaya ranzizi la zijiri sarandiso
kansire hadisi rihunde wandu ikao wajuja wado surveiller le dahula hatu. Marudio ya baadhi za hizi mada za kaza himise taarifa habari kabla si ulahana. Insa ankavu hisa ireme miji ne mabavu mbali na mbali hohunda doza la maji wandu warumie ngizo taabu harma baadhi za miji. Ye Fondation Soprano istakabadhisha madhamana wa wizara ya Heswiha nede chama la Rotary Club Mlamoroni malalao ya ujihifadhi na mtangayo wa howade wa corona. Na banu angalizi ndo tutaliki taarifa habari hatu ya makatiano marhaba menjo stamili bazimanasi asante.